Huna zwinzhi zwine zwa khou itea kha iṅwe ya dzi yunivesithi khulwanesa kha ḽino shango ine ya vha UNISA. Izwi ndi nga murahu ha musi vhathu vhanzhi vha songo kona u ḓiṅwalisa nga tshifhinga. Vhadzangano ḽi imelelaho matshudeni SRC vha khou humbela u engedzeliwa maduvha a u ḓiṅwalisa. Majority of our students are yet waiting for their results and they are confused whether or not they should actually register or not. That's why we're calling for the extension of the registration. Nga ḓuvha ḽa u fhedzisela u ḓiṅwalisa huna vhagudiswa vhanzhi vhe vha si fariwe zwavhuḓi musi vho tou ṱanganedzwa nga magethe o valwaho. Vha khou amba fhungo ḽa uri vho vha vha sa khou kona u ḓiṅwalisa online nga murahu ha dzi thaidzo dzine dzo vha dzi tshi khou bva haningei tshikoloni. Vhaṅwe vha vha sa khou tendelwa u dzhena ngei Sunnyside sa izwi ho vha ho valiwa nga murahu ha musi ho vha na u sa pfesesana vhukatini ha vhuimeleli ha vhagudiswa na vhahulwane vha tshikolo. I'm frustrated because you can see I have Northwest number plates. I drove from far to be here. Fees are not being paid, requirements are not being met, so I don't know really what's going on. So I'm frustrated. Fhedzi vha UNISA vha ri vho vha vho fha vhagudiswa tshifhinga tshinzhi tsha u ḓiṅwalisa. Our sense is that at some point the academic year has to begin because a semester consists of so many days and if we entertain any more extensions, the trouble is that you eat into those days that will constitute a semester. Can't be held responsible because the university decided to release results late. First and foremost, the core responsibility of the university is to make sure that they give services to our students. Miṅwe miraḓo ya SRC ya UNISA vho fariwa vhukati ha vhege musi hu tshi khou gwalabiwa nnḓa ha muḓi wa muthusa mukhanselara Vho Pulenglenka. Izwi zwo itwa nga murahu ha musi vhahulwane vha tshikolo vha songo dzhiela nṱha muṱangano. Mulandu uyo wo humiselwa murahu ngauri ho vha hu sina vhuṱanzi. Vhagudiswa ḽa u tendela vhagudiswa vha tshi guda vha hayani ḽina vhagudiswa vha fhiraho zwigidi zwa maḓana mararu fusumbe. UNISA i khou amba zwa uri vhunzhi havho vhagudiswa vho no wana thuso. As a university, we obviously encourage the students to allow those that want to study to do so without any disturbance. Zwi tshi kha ḓivha zwo ralo, UNISA yo humbela vhaimeli vha vhagudiswa uri vha tendele pfunzo dzi tshi ya phanḓa nahone hu sina mishushedzo.